الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algondu memiyadu mitibi divehi rajyage technical adi vocational education na fansas ahar forum fahaga kurumage gotum gavel divehi zehuanun ofeduma baruala adi daira ge muhimmukan rayutun nan angadinumu ge maksaduga Maldives Polytechnic ge faratun intizam koggen Korea gendeve haraka takoge terein en haraka kamawa Skill Fest gerasmiyatu iftitahu kurumattaka evvefa. Assalamu alaikum and a very good morning to you all. We are gathered here today to celebrate a truly historic milestone, the 50th anniversary of technical and vocational education in the Maldives, and to inaugurate Skillfest, one of the major events organized by Maldives Polytechnic to mark this Golden Jubilee celebration. This special occasion honors 5 decades of dedication and progress in empowering Maldivian youth with the knowledge, skills, and innovation needed for a self-reliant future. It also reaffirms our shared vision to strengthen and elevate technical and vocational education across the nation. Miyadake mi munasabad sharaf verikodevuma algonda menge dawat kabul kurawa
ಕಮನಾಗೆ ಅಗೋರಿ ವಕುತು ಹುಸ್ಕುರವ್ವ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫ್ ವರಿಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಅಂಬಿಕಂಬಲು ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಡಾಗೆಂದೆವು ಮಕಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದಿ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ನ ಕಮನಾ ದೆವ್ವ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಾಯಿ ಅಹಮಿಯತು ವರ ಫುರಿಹಮೆ ದಕ್ಕುವಾದೆ ಕಮೆ එහෙන් කමු රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ අඹිකඹලු ಮೇಡಮ್ ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೋಯ್ ಬಾಯ್ ಎಹ್ತಿರಾಮಾಯ ಕುಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವ ವರ ಬುರಕುಂ ಉಳುವಮು ವೆಸ್ ಅಳ್ಗುನು ಮೆಂದೆ ವಿದಾವತ್ ಕಬೂಲ್ ಫುಳ್ಕುರವ ವಡಾಗೆನ್ನ ವೀಸೆ ತೆರೆ ವಜೀರುನ್ ನಶಾಯ್ ಸಫೀರುನ್ ನಶಾಯ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರುನ್ ನವೆಸ್ ವರಂ ಹೂನು ಮರ್ಹಬಾಯ ದನ್ನವ තිය බේෆුළුන්ගේ බෑවෙරවුමකි ටෙක්නිකල් අධි වොකේෂනල් තවලිම් කුරියරුවම තිය බේෆුළුන් දෙවා අහමියතුකන් කශවරු කොද්දේ කමේ We extend our heartfelt welcome and deepest gratitude to the First Lady, Madam Sajda Muhammad, for graciously accepting our invitation and taking time from her precious schedule to be with us on this joyous occasion. Her kind presence brings honor, warmth, and prestige to this celebration and truly reflects the great value and importance she places on technical and vocational education. With profound respect, admiration, and affection, we warmly welcome the First Lady, Madam Sajda Muhammad, and extend our sincere thanks and appreciation for gracing this event with her presence. A very warm welcome to all our honorable ministers, ambassadors, and high commissioners who have accepted our invitation and joined us here today despite their demanding schedules. Your presence adds great prestige to this ceremony and reflects your shared commitment to advancing technical and vocational education in the Maldives. අති හමයයකු මෝලිස් පොලිටෙක්නික්ගේ හිංගුන්තෙරි CEO අල්ෆාලිලා සුෂාන් කමාලුද්දීන අල්ගොන්ඩු මෙන් හුණු මරහබායත් දන්නවා ටෙක්නිකල් අධි වොකේෂනල් දායරාග මෝල්ඩිව්ස් පොලිටෙක්නික් ෆාහක කොල්ලෙවේ මුවස්සසායකන් හෙදුම CEO කුරවමුන් ගෙන්දවා මසක්කත අල්ගොන්ඩු මෙන් ෆහුරු වෙරුවන් ಫನ್ಸಸ್ ವನ ಆಹರಿ ದುವಸ್ ಫಾಹಗ ಕುರುಮಗೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇಜೆತ್ತರಿ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಹಾಸಕೊಂ ಎ ಕಮಿಟಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಯ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂವರಂ ಉಫಲಾಯ ಶುಕ್ರವಾರಿ ಕಮಾಯ ಕುಮಾರ್ ಹಬಾ ದನ್ನವ ಹಾಜಿರ ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬ್ಬೆವೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ಇಜೆತ್ತರಿ ನಶಾಯ್ ದಾವತ್ವೆರಿ ನಶಾಯ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ ಮುವಜ್ಜಫುನ್ ಆಯ್ ಅದಿ ಹಾಸಕೊ ಮಾತಮಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ಕಮವಾ ದರಿವರುನ್ನ ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುಮ್ಮಿನು ಮರ್ ಹಬಾ ದನ್ನವ We are also delighted to extend a heartfelt welcome to the dynamic Chief Executive Officer of Maldives Polytechnic, Ms. Zushan Kamaldin. Her vision, dedication, and tireless efforts continue to inspire the Polytechnic community as she leads the institution towards excellence in the field of technical and vocational education. We are also pleased to welcome the members of the steering committee for the 50th anniversary, including the chairperson and vice chairperson. From the depths of our hearts, we warmly welcome all distinguished guests, invitees, the management team, and staff of Maldives Polytechnic, and most importantly, our students, who are the pride of this institution and the bright future of our nation. To all distinguished guests, partners, and participants, we extend our heartfelt appreciation and a very warm welcome to this memorable occasion. ಕೀರ್ತಿ ಗುರುವಾನ್ಗೆ ಮೂರಿತಿ ಆಯತ್ತಕುಂ ವಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫಟ್ಟವಾದವಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ದಾರಿವರ್ ಹಸನ್ ಲಯಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ಮರ್ಹಬಾಯ ಶುಕ್ರು ದನ್ನವಾಣಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ CEO ಅಲ್ಫಾಲಿಲಾ ಜುಷಾನ್ ಕಮಾಲುದ್ದೀನ್. The ceremony began with the recitation of verses from the Holy Quran by Hassan Layan Muhammad, a student of Maldives Polytechnic. We now invite the Chief Executive Officer of Maldives Polytechnic, Ms. Zushan Kamaldin, to deliver the welcome address and vote of thanks. Ms. Zushan Kamaldin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamda sana hagguwegen bani huriha niumetteke beri kiritwanta Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam bedun kurani mi ummat ke kaw sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi salawat ka imman nabiyya ke alu ashabun mi shamil kurang. Divi rajyege honarveri masekketeri ufeddumge masekketta feshita fansas ahar forum fahaga kurumge gotu Maldives Polytechnicum kuriya genda Skillfest ge sharafver mehman divi rajyege izzetteri Raisul Jamhuriyage ambika balun Madam Sajida Muhammad Mati Tawlima masekketeri kama hunatta taragi kurma behe wazir Dr. Ali Haider Ahmad Steering Committee ge memberun State Minister na Ambassador Maldives Polytechnic hidmetteri muwazzafun mirasmiyata badagen tibevi emha izzeterin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Divehi rajyega hunarveri masekketerin ufeddumge masekketta mifurun fansas aharuge digu maziyaki fakhurveri maziye fanni adi masekketeri kamge dairayaki rajya miharves varam muhimu dairaye kuriyan wettanugaves mi rajyege taragiyataka varam muhimu dairaye Migotun divehi zuwanunnaki hunarveri bayakan hedmattaka Maldives Polytechnicum migendani ginaguna masekketake kuramu fanni adi masekketerikamge dairayin eta divehinne miwani tamrin vefa Polytechnic amazaki divehi rajyege sinayattawge harakatteriwa bidesi madkuruma divehi zuwanun tamrin kurun e zuwanunna sinayattawge huri fursatta fahikoddinu miyadu algon mi balani zamani taraggiya eggotan hunarveri jile bina kuran hunareke insanaage diriyurun rangal kodde kame komme mihegeves kibagaves tafat hunartaken hunnane hunarta taraggi ko benu gifmaki mujtamaeves libe warabod faadaye miyadu mi beve skill fest ki mi hunarta dakkaluma libun rangal fursate mi fansa saharuge daturga waragina bayege bura masekke mikamge fahatga wanikan kashavar Miyadge sarkaru skills development devva ahmiyata taka divehi rajyege izzetteri Raisul Jamhuriya Dr. Muhammad Muiza warang adabveri kamai shukur tannawan Miyadge mi ufaveri haflayan itur furiham kame libigen diye haflage sharaf per mehman koddewma taka divehi rajyege izzetteri Raisul Jamhuriya ge ambikamalun Madam Sajida wadagen devvu Kamana avadineti ulvomumes mi hafla sharaferi koddemata wada gendewumu dehavani hunarveri zuwanu ufedduma kamanage hippulga oy lobi ehen kamu mi fursatge haflage emmeha hazirina Polytechnic emmeha muwazzifun adi dariwarunge namga divehi rajyege izzati Raisul Jamhuriyage amkambalun Madam Sajida Muhammad ikhlas teri kamayak shukur danno hama ehemme Polytechnic maseketta kuriya gendiyumga Ministry of Higher Education kuravamun genda masekke fahagako Minister Dr. Ali Haider Ahmada emanik fange teama waraf shukur danno I would like to extend my deepest appreciation to the esteemed ambassadors and high commissioners who have honored us with their presence today. Your continued support is a true privilege and a reflection of strong ties and goodwill we share. Thank you. Algonmenge costa kiyomunda dariwarunnan SOItakun libebunda ebbarluma ehiterikam fahagakon huriha SOItahuge verinna muwazzifunna shukur danno dive rajyege hunarveri masekketerin ufeddumge masekketta feshita fansas ahar forum fahaga kurmattaka ekulava levun Maldives Polytechnic alumni committee emmeha memberun koddevi masekkepa fahakkon memberun navis shukur danno Algomen baba huriha harakatte furiham kama eku nimigen dani Maldives Polytechnic hiwage muwazzifunge sababun ehen kamun algonge lobveti huriha muwazzifunna adi emmeha dariwarunnan hituge ikhlas teri kamayak shukur danno mi hafla furiham wegen diumuge tiya huriha izzetterin shamilwe tebefum bæriwedatumun algonmenge ufaverikan ituru wegen hingajje ehen kamu mi hafla hase kuraba wadagen devi emmeha izzetterin ikhlas teri kamayak shukur danno Puriha befunnaves meyaduga miskill festivalum purihama faada libadanwani gamang ummid kurang mangalho irad kureviya institute ki mustaqbal ga kamyab ilmveri harudana fannuveri divehi darintaken ufaddan tanekamga hadankamge yagin kan algon meda arwan ehen kamu mi hafla emmeha bevering na arwan algon wahakor nimmalani Maldives Polytechnic abades kamyabi devun edi mang Allah hazrat dua danomu amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you, CEO. Next in our program is a very special moment, the presentation of a special souvenir to the First Lady of the Republic of Maldives, Madam Sajda Mohammed, in appreciation of her gracious presence at this ceremony, and deliver the inaugural speech of Skillfest 2025. Korea dengoti mihasa rasmiyatuga Maldives Polytechnic ge faratung Devehi Rajage Izzatari Raisul Jumhuriya ge ambikambalun Madam Sajida Mohammed hasa souvenir en hadiya koddevum souvenir hadiya koddevuma Maldives Polytechnic ge CEO Alfalila Zushan Kamaluddin ge arihun dannawan ade mihasa hadiya hawalwe wadagen devuma shay ade mijalsa ge baverinai muhatab kurawa wahak fulu dekkevuma Devehi Rajage Izzatari Raisul Jumhuriya ge ambikambalun Madam Sajida Mohammed ge arihun algondu waran adabweri kamai ko edi dannawan Raisul Jumhuriya ge ambikambalun Madam Sajida Mohammed Bismillahirrahmanirrahim. Netumuge tere miemmeha alam takai kainata ufedde vikuladum wantamai Allah hamdu kuran. De duniyage haya baajaveri wana tedumagu dekkevi mi ummatige lobweti nabiyya Muhammad nabi kalege faana salawata ay salam lavwash. Mi salawata ay salam ga ituru ekalege faan ge al ashabun shamil kurawwash. Minister of Higher Education, Labor and Skills Development, Dr. Ali Haidar Ahmad, Maldives Polytechnic Chief Executive Officer Alfalila Zushan Kamaluddin, Maldives Polytechnic Steering Committee at the Exco memberun, Khidmateri lecturer Maldives Polytechnic Hiwagi Mozzafun, Lobveti Darivarun, Midalsa Vadagan Tibbevi, Emmeha Izzateri, Emmeha Hazirin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ade. Tutu kuchage harakatun nafsane ilmerin faha kurawa kamen edairage bang ilmerin liuwa fahure emme furatam tutu kuchage ata kuliecche deiran eyan eta faharak balalaka den ega allam masekke kurakan ata difinama tunfata gakko dulum ege raha ihsas kurakan ege fahun irkolakun bimaccha wattalakan nuata ellalakan ade Nikankam ge deha ekama bay befulum vidan wani insana kankan tajriba kuram fashalen avaska hissata kunai amal takun kankan kashavar konde iskan ege natija ki ko bato natija ki insana ki hunar to ge veriya kabru war kuda irusure eki hunar insana ki baga tarabgi wamundiyo ege wadaganna wani fada insana khalgu kurawa fawani ena ki baga etan hunare himenigen wagota Fahunguranche he kamaki ekankan taraggi kurun molu kurun femwaru mati kurun miyadu algon me mifaha kurani hunaru tahuge ide masekke terikamai ilmai fannuge ide mi Maldives Polytechnicun daskureven huri masekke takai taraggi kureven huri hunarta hulwale fawa duwahe miyadu miwani hunar daskurumge dawat amukon hulwale wifa Miyad Maldives Polytechnicun divehi zuwanu na bunafada. Zuwanuge mustaqbal bunako dinuma Maldives Polytechnic tayyare. Ekamuge dorta taminan hulwale fami vaniye. Mi fursatuge beenunko tiya in komme zuwanaku zuwanege kurimagu arastu kurashe. Ufaveri ufeddunteri gadaru veri dirulumaka mi fursatuge beenun hifashe. Ade. Divehi hunarverikan daskuruma hulwale fawa mi fursatuge algondu gowalani hama komme zuwanaku mi fursatuge beenun hifuwa
amilla dirolumge kankan hamajesse fudun teri masakke teri zuwanakan hamma komme zuwanaku es wuma ade algon mege kurige jiltawge divehinnaki ade khilafan hunar weri baye masakke teri murali baye ekan divehinge galwada mai technology enge ekan divehinge mawadamuge fannu weri kamun enge ekan divehinge tedui wadamuge omankamai zina terikamun sabitwe algon menge kurige jiltawge divehinnaki duniyayan ehindakan aya badalakai baddal kuri baye e badalai enhama waane hen divehinge hunarta femwar matiko femwar angol kuri baye divehinge masekke terikamai behe gotun hodifawa hoduntakon fennani midannevi hagige divehinnaki kanduveri gawme divehinge dirulunge magandu madanaki kandu divehi kanduga divehinnaki abadues emme kuladana emme ufaddu dari hunaru veri divehin fandiyaluga odidon faharu duvvi katiriyaluga odidon faharu duvvi fotiriyala badadu kuri adi fahum injin zamanuga injin olives divehin adi mizamanuge timawe shimay kuru mattaka lakudige dawru du kolla faberun divehi masudi faharu banna mifeshives hama divehin adi kobato zamanaya kulibun tiyarkama agottan eki faharan algun wanige nasfa algonda lipfawa mawhu mat kukkam ganuwanam fahuge bay masodi faharu ga namad kura kotre sadafa e bahure ehem wima mihim mifennani divehi wantako divehin kuriyara munda rivetti rangalu goitta miyadu ilmu tagina guna dairata tafatu kiyewa antibi kudin vesgina vismuta mussandi ehem wima miyadu dirolumge huriha madanaka beenumwa masekketterikan dirolumge gabilkan divehi zuwanunge ashagannuwanche he algon shakki nati gabul kuragotuga ekama divehi zuwanun fahe nujehene ade Maldives Polytechnic wani nanta fatuviyas khiduman ebbingalege macca binako bagarunuge digu tarikhi kamyab kamay kurajega heda koffa shakke neggotuga gaume kuriyarani sikudi takai aitta taraggiwege gaumen arastuwani visnun takai ufedum terika mativeriwege mirogu Maldives Polytechnic ge hiwagi mudarribunnai dariwarun eki duwaswaro ada kurafa gaumi khidumata taka nuhanu ikhlas terikamak tiya emme befurna eharai miharge khidmaterina shukuru dannawa tarifai sabas dannawa algonge duaa ki divehe gaumaki hunaru veri ufeddun teri fudun teri gaume kamga levvum visnun teri sulha veri gaume kamga levvum adi divehinge ravvehi kamai haloratan abadues arokan devvum Bogavanta Allah migot galmenna heo tawfik devvash algon menge zuwana ki khulg heo murali ufeddun teri masekketeri heo lafabe kam galavash amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, First Lady. Distinguished guests, we have now arrived at the most significant moment of this special occasion. The First Lady of the Republic of Maldives, Madam Sajda Muhammad, will be officially inaugurating Skillfest and initiating the symbolic activity on the board commemorating the 50th anniversary of Maldives Polytechnic. ඉස්සෙත්තේ මෙහෙමානු අලගොඬ මෙන්ගේ මිහාස රස්මියාතුගේ එම්මේ මුහිම වගොතු ජෙහිජෙ කොරිය දෙන් ඔති ස්කිල් ෆෙස්ට් රස්මි කොන් හුළුවා දෙවුමායි ෆන්සාස් වන අහරු රම්සු කොද්දේ බෝඩුගේ හරකයි ෆට්ටවා දෙවුමායි අද ස්කිල් ෆෙස්ට්ගේ හරකයි තබල්ලවා ලෙවුම් ආද ස්කිල් ෆෙස්ට් රස්මි කොන් හුළුවා දෙවුම දෙවෙහි රාජ්‍යගේ ඉස්සෙත්තේ රයිසුල් ජම්හූරියාගේ අම්බිකම්බලුම් මේඩම් සාජිදා මොහම්මද්ගේ ආරිහුන් අලගොඬ වරන් අද වෙරි කමායකෝ එදි දන්නවා
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಾಯಕು ಸ್ಟಾಲ್ ತಕಾಯ್ ಹರಕಾಯ್ತ ಬಲ್ಲವಲ್ಲೆ ವುಮಫಾಹು ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಗೆನ್ನೆವೆ ಮೆಹಾ ಇಜ್ಜೆತೆರಿಂಗೆ ಶರಫ್ಕಾ ತಯಾರು ಕುರೆಫಾವಾ ಬಿದ ಮೀರು ಕೊಲ್ಲೆವುಮೆ ಫುರ್ತಂ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗ ಹಮಜೆಹಿಫಾ ಒಯ್ ವಾಹಕ ದಣ್ಣವ With the official opening of Skillfest, we invite all distinguished guests to tour the exhibition area and explore the creative works, innovative projects, and skill demonstrations showcased by our talented students and staff. We would also like to inform our guests that refreshments have been arranged in your honor at the first floor. I'm inte bättre när han med vakutung megen. Agenda festival ಹುಡುಮ್ಗೆ ಮೇ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾ ಶರಫಿರ್ ಕೊತ್ತವ ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಟವಾದೆ ವಾಫಣಿ ರೈಸೋ ಜಂಹೂರಿಯಾಗ ಆಮೆ ಕಮಲು ಸಾಜಿದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಎಕಮಣ ಮಿ ಗೆಂದವಣಿ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಿ ಕಾಮ್ ಕೊರೆ ಫವಾ ಏಕೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಕುಗೆ ಮಸಕೆತ್ತ ಬಲ್ಲವಾ ಲವಮಂ ಎಗತೊಂ ಮಿ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಮೆ ಬಲಾಲಾರುಗ ಮಿ ಫನ್ಸಾ ಸಹರುಗೆ ತಾರೀಹುಗ ಅಮ ವರಗಿನ ಮುಹಿಮು ಮಸಕೆತ್ತಕೆ ಹುಣರ್ವೆರಿನ್ ತಕೆ ನೆರುಮಟ್ಟಕ ಕೊರಿಯಾಗೆ ವಸವಾ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಎಗತೊಂ mi polytechnic first faculty ka bahalaging hamakium ge kan kuriya da fa kolla mi festival ga polytechnic mi kiyavade ekeki ಕಾಂತತ್ತನ್ನು ತಬಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಜಬಾ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ವೆ ಸಮ ಎಬ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಗುತಂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತ ಬಲಾಲುಮ ಮಿ ತಂದನುಗ ಮಿ ಕಿಯವಾ ದಿನುಮ್ಗೆ ಮಿ ಕಾಂತತ್ತ ರೇವಿ ಫವಾಗೊತ್ತ ಬಲಾಲ ತಜಬಾ ಕೊಲುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹಮ ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲ ಜಿಯಾರ ಕುರಾ ಫರಾತಕ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕುರಿಯ ದಾಣಿ ತಿಂದು ಹಂಗೆ ಗುತಂ ಬುಧ ಬುರಾಸ್ವತಿ ಅದ ಹಮ ಹುಕುರು ದುವಹು ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗೆ ಕಾಂತತ್ತ ಏಕಿ ವಗುತ್ತಕ ಬಹಾಲಗೆ ಕುರಿಯತ್ತೆ ಮವನೆ ಹಮ ಜಹಿಫಾ mi festival ge hasaganta takabala ruga fansa saharu furuma golige mi kuriya gendeve festival ga tafatu gina kantata ge bahimeni gende egutum hama mi kostaka gole egutum mi himene kantata kuriya gendum ge itara tafatu ge ki tajribata kullum ge fursatu ese bali bi gende hade hama ge itara tuttu kudin shagweri kurumataka eki khala kuliwarata sama mi gitarega himenigen tinduwa kuriya genda wara bodu festival ge gotuka kuriyata harkate kan hama faha kolla Polytechnic ke fansa saharuge taarikh balala eruga polytechnic ufedigen assami wani rajya muhimu eki daira takon hunarverin bina kurumattaka ame kuriya genda masakkatuge hama feshumuge kotuka egutun amihatanan aaruga hama tafatu gina daira takon hasagotega amali maidanuga masakke kurumattaka hama waragina adatikke zuwanun tamrin kurevi tajriba hissa kurevi hama eki daira takon nerefawa institute ege gotuga polytechnic almena faha kurevi gemmedane ete miharu me korea dani polytechnic ground floor ga mehimene carpentry workshop balalung mitanaki hama fila lakudige ekeke masaketta kurumattaka e hunaruta taskot denu mattaka me gaim kore fawa workshop tafatu fas daira yakon ekhalu kosta hingaruga hama engineering fada daira taka me wagut me kuriya da hama lakudige masaketta fada masaketta ka adi hama robotics sa minum ves hama tafatu ekeke hunaruta tarage kurumge kosta ka program taves kuriya genda tanige gotu galmena polytechnic fa kurevige me tani polytechnic me kuriya genda program taka me badal takuga ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೆತೆ ಮುಂದ ದಿವಿಹಿಂ ಕುರಿಂ ಕೊಂಗ್ ಒಳುನೆ ಕೇಕೆ ಹುಣರುತಂ ಆಲಾ ಕುರುಂಗೆ ಮಸಕತ್ತವೆ ಸೆಬ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ ಎಗತಂ ಹಮ ಅತ್ತೆರಿ ಮಸಕತ ಕಸಬು ವಿಯಂ ಫದ ಮಿಫದ ಮಿ ದಿವಿಹಿಂ ಮೀಗ ಕುರಿಂ ಕೊಂಗ್ ಒಳು ವಗುತಂ ಗೆನಸ್ತಿ ಇವೆಂಟೆ